Shubor nakaslem jong udongsan hima. Menteri Ketenat PHE Upadanik Tenling Dok Tongkar Henegasngi Udaitu Bakas Kim JJM Lapentrai Habaro Kawai Kari India Udaituru Bakidan Kijengkio Jokipai Barlasha Ikipai Bjeri Ban Penankam Hakaban Sam Hakabaide Bakanishalong Nakaliang Menteri Udaitu Bakala Lupa Kamang Tingka Hendra Kamang Pisa Nyimpala Batong Hadukano Hendra Kibabon Kishnong Kibahap Apokanikas Kim Kinyo Eka Umbamamdi Udaituru Bamenta Kilapai Hado 10% Bat Kabdang Sa Menta Kadi Satang 100% Bat Kajing Pentrai Kalaya Cekmat Bat Ngikirman Pengila Ban Pendam Barok JJM Kala Pentrai Barok Karu Kiri India Te kadon Isya ka crisis Kadon ka price inflation Hako kiu dor ki pipe Nanta ka availability ro kadon ka problem itu bagi melaban yo Te wala katar ngilaya struggle Te kamtam ini ke company ke local manufacturing unit hangnya bernihap Nezon kila ila shitom bhai ban supply kambun watla nakaliang ikabangila I order how jendal tenri ula fail usmala ban supply te hadin kata ila I order biang show nezon ya kabai quality kabyang bhag performance kamta quality kabangila te henri nalor kata pede ban ila pli large kawai break option barwanra ban itu yonu pipe HDPE bangi ong pipe plastic lasya ibn penderikam kamtam maka distribution bagi penderikam dan pipe HDPE di bat kumbalong mata ka availability yung pipe HDPE kadon bekerhai iyo baju HDPE pipe jadi kita kadang ngila encourage ki officers bakat hakaba idon kam hakaba ilong bentre HDPE ide bentre no HDPE haja ka juji ai kam ta meka distribution Phi ka project iyo kita selong ha nila khot meeting season ki contractors barkhot kila wan so kenap itu kita kila wan hani krui barak contractor but long kador ba tuji kendu nomor ba contractor barak kila ai commitment hakmat jungahi bakin pendek hapo jung tahu sunan bakin pendek tiga sutanat la ka ba yo ji kendu berki kenong ki ai mesim hakabangar wala karpat ki ba kid involved ban coordinate la kalong berkat piludi hakaban yo ya ka LOC kini surok ban pentrain berki hapanti hapan penduk surok antar bat nakling officer yang PHE itu bagi trelang ka ba don kam te kumro mata sutanat don jikermen bakin pendek bakin neru hapo jong ta usnam kadi kijikular jong kihi ba kila kular bang hapo mata usnam ngin pendek yakni ka phase 3 jong ka kereta water supply scheme di maka soka ka tungwan shift ni chemistry ni ba sini sulong ini ko astu gumna yang prinsip ada no plan mata ka kadi sulong ha ka don pa ka plan ha ka ba singin yo sanction la pada ka amrut idang ya le ban yo sanction la ka amrut gitu kan no so ha cost kan no tiliki ka cost mensua ka don kumba arsta kror ye bakila ma dari kana ban kala kata te estimate dan teteng ko don ki extra work ke bakila ban artik ban habban revise dan habban change ki estimate ikat bom peryo kata gila ban sakli tak ndala yo ndala sanction pandala khatndar te gila tikna ka amount hedi patay patong ka amount dan ka number of villages to cover the total population seperti ben sulong ben benton nina pada sampai sini ngam don de details ta tang bak bobon kisnong ha papo yung ka new sulong te kala cover ngatharai kala banong man baro kala cover bala plan bat ming nam ta ka new sulong takin pi ngila adep happy ngila jan poi ka 40% hadu mentah ngaklam page ke report tang ba menakene ngila poi ka 100% almost 40% mentah ngila adep te kasak sa 60% tang ba pisung tu hi ba hakapor bagi nang sedang mari nang sedang arza ka kendai te kadang long haka initial stage 4 ya sung tu ba kadang suki dang bon kejing ya batai kejing ya persung tu tenri mentah pede kita ki ibarat kila syai kalau betang mat pentri ka kam te kala hamster sibun ne ko per berika persman ko mensua bat mentah ta ya per sibun ta kadang idon jikernan ulangi sa mentah satang satang kartu kada benai tenri idon jikerman pengilaan pendep maksimum ya kare skim JJM